daki popos nam mijiyos ngobet tang yaki jingan at ha Middle East. Kari ba pensyit bat ay ding yaki ni jingan at baro kaday ka Iran. Kapartay menta kadon ha kajing syong siir yo okay sa katamaba kabalay. Kajing ter misail ka Iran ya ka Israel ha ka shitarik Oktober adar opusaw kalapang kluj shushu ya kajing kan at ha Middle East. Kani kajing ter misail ka Iran ya ka Israel kalapang pao tengkren ya ki buj senti jong ka Iran. Tung nyepej balay ka Iran kaday kapapensyit bat aiding bej ha Middle East. Ka-access of resistance kadik ay. Ka-access of resistance kadik kanhun blaseng bat lam khamat daki Iran dakaway ka jintmu bat kata kalong bat pentron bat pendu jat ya ka Israel. Ka-access ka persya jur ya ka jingdon bat jingtuklar kiri sa ngi ha Middle East kamtam ya kari Amerika. Ka-access of resistance ka kantup ya ki militants lanay ki sengking atyar ki political groups bat artli kiri ha Arab. Kisengking atyar badon ha ka-access ki kentup iki Hamas bat ka Palestinian Islamic Jihad na Palestine, ka Hezbollah na Lebanon bat ki Houthis na Yemen. Kiri badon ha ka-access pat ki kentup ya ka Syria bat ka Iraq. Ka-access of resistance ka Kenya ka Israel bat ka Amerika kum kinongsyun ba khmat bat ka persyang bet bat pentron yaki dagi kamle no baharukom. Nalor ka Israel bat Amerika ka access of resistance ka syun ru ya katu kat ni kiri ha Middle East kum ka Saudi Arabia bat Jordan. Ka Iran kaday kanong seng ya ka access of resistance bat ka babay pisa ya ka kanhun dagi $1 million man usnem. Ka Iran nga tawi ka access banlong tangkum ki proxy lani ki agent jongka banle Persya ya ka Israel bat ya ka Amerika. Hagi ni kisngi ka access of resistance kadu yabun gidikot bashir hem jongka. Lakin no baka Mossad jongka Israel kala penyap yaw Mohsen Fakhrizadeh ubadai nuclear scientist ka Iran. Lakin no ru badai ka Mossad kala penyap yaw Ibrahim Raisi ubadai presiden ka Iran. Ka Israel kala yaw penyap ru yaw Ismail Haniyeh ukli du ki Hamas. Bakla penyap yaw Ibrahim Kabesi u komanda ka Hezbollah. Henry kajingdu nong kabakraw ya ka access of resistance kadai kajingyap bakensan u Hasan Nasrallah u nongelam u bakli du ka Hezbollah na kajing ter bom ka Israel ya ka headquarter jong ka Hezbollah ha Lebanon. Day hadin kajingyap u Nasrallah baka Iran kala kharwit kansan kumba aspa atli ki misail ya ka Israel kum kadak bachim kuput ya ka jinyap jungu. Kani ka jingter misail ka Iran ya ka Israel kala pasyong siir ya ka partay bro kaway bagkala ban kibiyang katamaba kabalay. Namar ka Amerika bag ka England kin kersyan bay ya ka Israel lada jaya katama. Kat ba ka Russia ka China baga North Korea pat kin kersyan bay ya ka Iran. Ka Abraham Alliance kadai ka kanhun bakantup ya ka Israel ka Amerika bat katu ka ni kiri ha Arab. Kajigtemu jong ka Abraham Alliance kadai pentroin ya ka access of resistance hapo ka jingalam ka Iran ha Middle East. Kumta kajindon jong artli ki kanhun ki biyasyun ha kanu ka than ni ka jaka ka pachong siir ya ka than baro kaway. Anomla ban kiar na kajingkan at kabala ban kala siya katamaba kabajur.